Daar sê julle net so vinnige oorsig oor wat hier aangaan. Hier is 'n gewilde SX60 LS 3.0 Stellar scope op ons medium duty skietstoel. Hier is die beroemde Alpex 4K 50 day night vision scope van Nik Micro met ons beroemde dubbel skietstoel. Paar produkte. Clip-on Thunder TH35C 3.0, die nuutste Lynx LE15 3.0, Habrock 4K LH19 Falcon FQ25, Stellar SA35 3.0, al ons roepersakkies, roepers, ligte, voorsit skietstoel, tripod en ons jagbakkie. Lekker hangsakke wat ons bou, geweersakke, dubbel skietstoel, weerstap vanghok, enkel vanghok. Daar sy manne hier op Bosmansburg se boerevereniging. Daar sy